Fatalo fatu ila ufafonga anga Samoa nei fo e sofo malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al fafonga fa opoponga wana tamua yene yaso. Ile tala tuetuliloa ua mua salala mai tala fa ale tonu ole falitali malo Samoa olo otu oe api ai le tupu malemasiofo Peritania tele. O se taunu unga o le asia singa lea nau o mai e mata i tū Samoa malana tali ngā malo i le fono a ta i o malo le tau pule ngā Peritania il masina o ke topa. Pei i le lipotia le tustala ale ai ngā tupu Peritania le Deputy Royal Editor Victoria Ward i lunga o le ofisa wha salalau o le Telegraph. I le wha unga le mai so o ta umayai. Le wha tope ai nei o ngā renga le whalitali malo tūlata il matawhanga. E wha mamā na potu tali malo e au fiai i e afu ua tai paloloa ma le fola ua tuai. Peita i le o wha ilo mai le lipoti mai Peritania le ngol whalitali malo mo le puipuinga. Ai ua wha mautino mai le abe iai o le valu 5 afe pauni Peritania po le tolu se la wafe tala mai tupe le malo e tapena ai a o le ioo i le taimi o le malanga mai ale ai ngā tupu ia o ki topa. O ta ua lipoti lava lea o se vai ngā tele o le nā o ta ua fo ili lipoti lava lea o se vai ngā tele o le nā tupe e alu i le potu whaapitoa e Presidential Suite e ono api ai lava i ina le tupu ai o isi tupe e whaalu i le whalita ele ma whaatotonga whaalele iai le ala ta avale a ngā i le potu whaapitoa lea ai o le vaenga e tau nuu iei ta avale ma ta amilo mai i fafo. O lipotia fo i le tustala ale ai ngā tupu mai Peritania o le ana o Australia ma Samoa e a fea e le tupu sa lesa le tolu ma le masiofo i a Camilla i le sefulu aso lea pe a malanga mai i a o ke topa ai ua taatia ese, New Zealand, mawhiti mai le porkalame. E mua afe Australia whaasolo mai ai i Samoa pe ta e wāngia i le lipoti le talo sangaina o awhiu anga fisosoani i le leoina o le vai ai o le whalitali malo. Peitai o le asia singa lea ese lava o Natala e pe ona lipotia le tamali i o au whai ngā ringa ai le o tusai ma le mama o whalitali malo ai ua tuai foi e au fiai le pa o e a malulu o paipa o whalita e lele o ato o tōna le lei o ia o muenga ua tai paloloa o tau mawhana ta ue leiso le au malanga e le tofo le lei o le tupe wha le lei ai a ta penanga e pe ona ta ue le lipote e te tau ona avana i le 2 miliona ta lao le paketi le ana fuafua mo le fono a malo le tau pulenga. Aina ta ue le pulenga o le whalitali malo i le suenga le mai Peritania e ta ua e wha le tonu ua wha ailoane ma ngā lulua anga i ai mo le wha leia atili ai mai sa ufufuanga mo le wha leia o le whalitali malo. Ma fola ai le tāpunia o le whalitali malo i le vaiaso a o le itaunu umai le tupu ma le masiofo i ata pena ma sauni ai mo le puipuinga o le saunga le mu. O le fono lea e au fi ai tai mai malo e 5 mai Afrika, the Caribbean, America, Europa, Asia ma le Pasifika, peitai. O le tala mai Buckingham Palace e fua lava le malanga mai a le tupu ma le masiofo le whautuanga al fo mai ai o whetuna inga fua i lona soifua malolo ina. Ai o tāpenanga i Samoa e o lava i savai ele o iloa peo o atu iai se asia singa le tupu. Ai o moli mawina mai le ma e o tāpenanga le tu malo vai singa no tasi i le fe ilafi o moli o lona vai ta ele. Ai o ati nae o ta whaala i le whaalau le leia mātango fie. O lo whaawa waisa suenga leo i le tuono lea na lato mawane. I leo sfainga le vai aso talwa iau fiai ta mai wha ma teine to lua. O le whaalau ilo whaalau i tele leo le lato i tu lau le Facebook e le tasi pe lua no whanga na mawane ai tangata mafuala au whaasa. Le fio anga malie le au waa ma siusenga i le sailinga leo le na mawane ai aisa e se fulu ono tesi ma le wha tasi kalama le mamafa. E au fiai le tolu tesi ma le lua tolu ma le sfulu tolu tesi ma le tasi valu na maua. E ese mai fuala au whaasaina ai na maua fo i leo tupe e ise meo le valu a feta la. Whaatasiai mai tu ai ngau whana ai o pulu whana e au fiai le whana umi ma le tamai whana uli. O le swainga lena mawhai ona whaatau nuu ona o le tau o le ngā lue whaatasi o nuu ma le ofisa e avane whaamatalanga
Mai o se tūlanga e whaafitai ai le ofisa o leo tangata lau tele, i le fisosoani ai o le lato ngāluenga o le whaatino o le tūlafono. Mai o le tatalo fo i le nā mo le tunu lau tele i whaawawai pea o na taua e ngā o inga soli tūlafono whaia whaapea mo le saunga le mua tangata uma. Inisi o tala tuli loa, mai le afio anga ngātai vai, le isi leo nuu mai le motele o sala whai o le a whaasawa ina mai ana whaato anga, mai sa wanga pua ai vao tulo ina ua mōli mawina mai le mamau o manu, i le lato mai le neti le whai unga le vai aso. O le whaamtalanga whaalawa i tele mai le mtanga rengo whaato anga mwhai ngā whaiva, o le mai le ana tatao i le talaloa mamau a ngātai vai, o le tasi leo vai ngā ele ngā lue o le nuu, e oso whaia pea e manu ta aloa peitai. E tolu ta nifa o le vao na tau mi ai i le tatao ngā mua o le mai lei ngā tai vai. O mai lei nei o lo whaasolo solo lava i tala loa mamao sa vai, ai mai se o nuu ngau ngai le whaalafua o mea ola. Ua whaatuptupula ia tupe maua a le tu malo vai singano tasi i sa vai mai le lato wati na e o le aisa. O le tu inga aisa le o ngau sia whaapito lava mo le au whai wa whaangota e tua iai taimi e aluai whaatautainga ma lea e mai iai iuta se whaatamasoa ali inga e teu iai se manuia maua. Sao no ailo na whaipule le fionga niu awa whata malolo watu i lalo le tu malo le masini aisa walata i le ono afe le tupe le tu malo e ao mai le aisa lea e whata watu i le au whaiva ma wa whaangota. Tasi le nao tupe le tu malo e whaasafua i ana ngā ngāti nae. Whaftai lau whaafonga anga le tautua whai pea le Samoa Entertainment TV mai Samoa i le nei fo i tūla mana tamua. Whaftai fo i le Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu mātango fie ai whaasoi fo ia.